Oy si Kamayta, apay nagapamanon. Nagapwak ma? Won, nagapwam. Kinipapang ko ma, di magasak lang kinyayo. Pilosopo ka. Data pinagsungsungba mo Kaya mo sa tibabang ka dita. Iso nga ipapayabnak ni Mr. Amta kasta nga panagsungsungba mo ka. Imbagak lang mo ti agpaiso. Kunada garod kapag nasa katwiran ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran ipaglaban mo nga. Jak magustuhan data nga panagsungsungba mo ka. Baka nugsap nga ti panagkita ka masoko ka. Ma Jessica Soko akma. Tanga. Apay nagagapan man ng gamin aya. Ma, saan pa ba? Di iji ka da marimar. Lunis manon, di kay man simrek nga duwan. Ma, Lunis Santo tatan. Lunis Santo pala tata. Ada pala ti klase. Kay iso da ama. Imuna kami akin ni Marimar nga na nagbakasyonon. Tanga ka nga talaga. Lunis Santo, nakakarag nga pumanasyar no di ka malakay ti simrek. Agyang kalati yung nagtibalay. Apay ma, hang ka nga agapay apa yun. Tano kasi nga Holy Weekend. Hanga mabali nga rumor dagiti ubing. Hanga mabali nga agkaraywara. Idi si kam ti ubing. Lunis Santo pa lang bawal iti agringgur kada pumanasyar dita. Ma, dakay idi ajay sa balitatan. Isula iso, danga, bawal makaringgur kunayo ko. Dakay mo tingiwat nga ngiwat dita. Danga, nukas laking kagamit iti anak mo talaga nga agniwat-ngiwat ka. Ma, ang ka nga sumunang batan. Yung kakidiag-digusan ta nga data sumanursur ti ubraam dita. Damdamagamin ama. Tatan, duoy ka nga talaga. Di ka pa nga maalagaan mo't uri data bagbagim la ko ma. Ma, nakaadu kay manon. Ma, amom ngay gayam si Mang Pachi anak ni Auntie Rosing ni Catherine ngay. Kaapay ko ma. Nakita mi garot tatay kini Marimar ma. Naka-arte ma. Naka-shades kit din. Naka-feel-feeling. Kaya syempre, Manila girl garudon di agarte mo't agsangpot mang garudon dagiti bakasyonista nga taga dito'y barangay tayo nga nagapo Manila nga feeling artista nga dagiti feeling artista ma nga taga dito'y ayan tayo nga kunamlang mo no di da agsulsultok ti agurong idi adada dito sika nakaado ti mapampansin mo di ka lataman babaan isuda no isu kaya da nga aramiden ti panagbiagda mairita ak garud ma han mo nga kitkitandap no hanggang nga mairita. Data matam managbasol nga talaga. Bagpagak lang matag paiso. Ingka kidiagdigusan. Dapat gamin ka agkaradigos ka tap no feeling artistakan to mo. Diyak nga kaya ma. Diyak la kaya ti pumada kinyada nga feeling artista. Nagloko talaga dati may nga nagibagang agsangpet ka no dagiti feeling artista nga nagapo di Manila dito barangay dagiti bakasyonista no dadto mamagamit ka talaga feeling artistada magkidi dagiti dadto mga kabaranggayan miko at yung mga anak ni Rosing dati magkidi nga na arte na dapay la dito da makidi point na mo dati may nga nagibagang kunam lang mo no di na nagsulsultop mo ti agurong mo dito di adada dito nabalita mo nga rod niya agsulsultop ka no mati bilit di Manila ti ubra na iso nga nagkakwartamot